Razmišljajući o obeležavanju 100-godišnjice kraja Velikog rata u Parizu, Srbi širom sveta uglavnom nose osjećaj tuge zbog neadekvatne pozicije koju je proporcionalno najveća žrtva Prvog svjetskog rata u nedelju 11. novembra 2018. na ceremoniji dobila. Opet, obeležavanje kraja Velikog rata u Francuskoj bio je znatno veći čin nego jednonedeljno prepodne. Pariz invalidi, muzej francuske armije, na samo nekoliko desetina metara od grobnice Napoleona Bonaparte, postavljen je voz kojim su Srbi i Francuzi prevoženi na različite strane Solunskog fronta u jesen 1918. Petar Petrović Pepi je za slavu Srbije u obeležavanju Velikog rata ovde u Parizu uradio više nego iko drugi. Tokom zastoja u administraciji, Pepi je tokom pola decenije obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata često vodio i svoje male, privatne ratove kako bi stvari postavio na svoje mesto. Tako je bilo i ovaj put. Ove lokomotivu su vozili i Srbi i Francuzi u toku Prvog svjetskog rata na Solunskom frontu. Onda je neko se setio da tu lokomotivu prebaci u Ženički muzej u Požegi i tamo je ona stojala. Francuzi su je videli i htjeli su da ekspoziraju ovdje za na 100-godišnjici Prvog svjetskog rata. Komplikovano je bilo u početku svega jer niko nije znao kako treba ta lokomotiva da se dotera u Srbiji, ko je nadležan, ko nije nadležan. Ja sam vidio da to ide vrlo komplikovano, vrlo teško i napisao sam jedno pismo predsjedniku Republike, Mrnovićki i Dačiću. Otišli smo u železnicu Srbije i ugovor smo napravili u roku 6 sati. Ova priča o Velikom ratu je i 100 godina kasnije rodila jedno francusko-srpsko prijateljstvo. Ja sam sa svojom ekipom sakupio nekoliko reprezentativnih vozova iz Velikog rata. Oni su u Francuskoj restaurirani i klasirani kao spomenici istorijske vrednosti, ali nam je posebno nedostajala ova lokomotiva koju vidite iza mene, jer takva u Francuskoj ne postoji. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da od srpskih saveznika potražimo ovu lokomotivu kako bi se za jubilej postavila na najreprezentativnijem mogućem mestu. Upoznao sam Srbe koji su izuzetni, stekao puno novih prijatelja. Dirnut sam njihovim dočekom i novim prijateljstvom. Posebno mi je drago da sam bio u prilici da ovim gestom osvežim francusko-srpsko prijateljstvo koje nije zaboravljeno, ali nije dovoljno aktivno. Bilo je to neočekivano svedočanstvo o francusko-srpskom prijateljstvu. Dan pred 11. novembar širom Francuske odlazi se na vojnička groblja. Zemni ostaci srpskih junaka počivaju od krajnjeg severa do Azurne obale. Evo nas na francusko-srpskom vojničkom groblju Thiers kraj Pariza. Bezbrojne zastave i cvet na svakom grobu. Osim Srba Francuske, iz parijskog regiona i Sansa uglavnom, vrlo su brojni Francuzi, ali i gosti iz Srbije i Crne Gore. Pa kao što je poznato i Stepa Stepanović je rekao da je na Prvom velikom svjetskom ratu bile 4 armije, pored 3 vojne, 4. je bila železnička i ono što je sigurno za nas najznačajnije da je veliki broj i tadašnjih ljudi sa železnici, kompletna železnica bila u funkciji vojske, države i svega onoga što je trebalo u tim godinama odraditi. Mi možemo samo da budemo zahvalni što smo danas ovde, da izdamo zahvalnost svima njima. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Tokom molitve za pokoj duša izginulih junaka, srpski mališani čitaju imena svakog od ratnika koji su na ovom mestu našli večni mir. Nakon intoniranja nacionalnih himni Srbije i Francuske, vence polažu visoki predstavnici ambasade Srbije u Francuskoj, predsjednik Federacije Maginot admiral Henri Lacaille, Savez Srba Francuske, te mnogobrojne francuske i srpske asocijacije i pojedinci. Ovo mesto obavezuje na poštovanje prošlosti, ali i učvršćivanje budućnosti. Je pense que c'était important
Mislim da je izuzetno važno bilo danas doći i obeležiti ovaj veliki događaj. Francusko-srpsko prijateljstvo traje znatno duže nego 100 godina, ali je istina da je upravo veliki rat ovekovečio ovo prijateljstvo. Bila sam prošle nedelje u Beogradu, takođe povodom 100-godišnjice obeležavanja kraja Velikog rata na izuzetnoj ceremoniji. To mi je pružilo priliku da još jednom osetim tu vatru prijateljstva i bratstva francuskog i srpskog naroda. Nama je nekako najdirljivije bilo gledati mališane dopunske nastave na srpskom jeziku, koji se nisu obazirali na hladnu novembarsku kišu i nakon mnogobrojnih školskih časova ovaj dan doživjeli kao živu lekciju iz istorije i živu lekciju iz svog porekla. Reci mi, kako ste vi u Sansu učili i spremali ste, šta je za vas ovaj 11. novembar? Pa to je jako poznat dan u kojoj su Srbi i Francuzi pobedili u Prvom svjetskom ratu. Bravo, Dušice. A šta ste vi u Parizu učili? Jeste se spremali za ovaj dan? Da, učili smo kako Srbi i Francuzi su se borili protiv ostale zemlje. Ko su za tebe najveći srpski junaci iz Velikog rata? Stepa Stepanović, kralj Petar I, eto svi oni. Nakon svega ovoga neće vam biti teško da razumete zašto je dan kasnije, 11. novembra, mnogim Srbima Francuske, ali takođe i Francuzima koji na veliko prijateljstvo dva naroda ne zaboravljaju, zastala knedla u grlu. Na ovo veliko zašto odgovor smo potražili kod francuskih historičara. Dok gledamo slike srpskih i francuskih junaka na Elisejskim poljima, zanima me da li razumete tu količinu ogorčenosti i tuge u Srbiji zbog nekih gestova tokom obeležavanja 100-godišnjice završetka Velikog rata u Parizu. To što se desilo 11. novembar 2018. Politika se umeša u istoriji, a mi kao istoričari moramo da izbjegavamo politiku. U stvari, svaki dan su se dešavali vrlo lepih celebracije oko krajem Prvog svjetskog rata, ne samo u Parizu, ali isto u Mulhouse, Cannesu, bit ćemo u Bordeaux. Ali ovo je bila slika koja je otišla u svet. Ja mislim kao istoričar u Francuskoj pitanje identiteta i pitanje istorije je potpuno zaboravljeno. Tako da nije nikakvo čudo da je dolazilo do toj velikoj greški gde se vidjelo da 11. novembar 2018. više se umnožavalo u ime mira gubitnici rata nego pobjednici. Pitanje nije Srba ovdje. Pitanje je zašto Englezi nisu učestvovali na najvećem nivou. Oni to zovu novi svet. U tom novom svetu su htjeli da pokažu da nije moguće više pričati o identitema i o granicama. Naprimjer, dobar dokaz je da jedan gimnazijalac poreklom Kinez je na kineskom pričao o Prvom svjetskom ratu, a Kina nije ni bila u ratu. Tako da, to je stvarno, to moraju ljudi u Srbiji lepo da razumu da je ovdje došlo do toga u Francuskoj da taj novi svet je svet gde se gubi potpuno istorija. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom rado tuža istu. Poštovani prijatelji, dobroveče iz Beograda. Karavan kulture Mondo Kult, koautorski je projekat asocijacije Balkan Omnibus iz Pariza i Saveza Srba Francuske, koji uz podršku Ministarstva inostranih poslova i Kancelarije za dijasporu Vlade Republike Srbije ima za cilj promovisanje naučnog, kulturnog i privrednog potencijala naše zemlje. Ovo gala veče Beogradu je donelo šarm Pariza, a predstavnicima naše dijaspore iz Nemačke, Holandije, Slovenije, Austrije i Francuske vrhunske srpske umetnike, ali i mir i zavičaj. Ideja o karavanu koji bi okupio najbolje predstavnike kulture i nauke iz dijaspore i matice, pa kružeći rasejanjem zemljama domaćinima Srbiju predstavio u najboljem svetlu, a Srbiji dokazao koliko propušta zapostavljajući dijasporu,
nastala je u Parizu. Ali su je, već ove večer je bilo sasvim jasno, svi prihvatili kao svoju i pre svega zdravu. Kako bi u par rečenica opisali našu dijasporu u Holandiji? Dijaspora u Holandiji je raznovrsna, počevši od 60-ih godina kad su dolazili ljudi preko biroa. Kasnije, 90-ih, dolazili su zbog političke situacije, bilo je više srednjoškolaca i intelektualaca i sada u zadnje vreme najviše intelektualaca. Kako funkcionišete tamo i kako ste organizovani? Družimo se u pravoslavnoj crkvi u Zandamu, imamo jednu u Emenu, imamo u Rotterdamu, u školicama koje uglavnom finansiraju roditelji da bi se učio srpski jezik. Moja poruka kao majke je da svi roditelji se potrude i da što više kući pričaju srpski jezik, da deca ne zaborave korene i odakle dolaze. Da li dovoljno Matica pridaje značaja dijaspori i šta je to što bi ona mogla više da učini za našu dijasporu? U zadnje vreme mislim da Matica mnogo više se trudi da nas prizove i da nađe vremena za nas kad smo na teritoriji Srbije. I moglo bi to možda još i bolje. A šta vi za uzvrat pružate i činite za Maticu? Pa ta razmena, recimo, naše dece u dijaspori sa decom u Matici bi puno značila. Šta vas je privuklo Mondo Kultu? Želim da ovo podržim, da ostane da živi i da ga proširimo, naravno, u Crnu Goru i u Makedoniju, zašto da ne? Legendarna beogradska plesna škola Natalija i Ivica predstavila se ovaj put ojačana solistkinjom baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Adom Raspor i publiku zadivila virtuoznim numerama od klasičnog do savremenog baleta. Kulturno-umetničko društvo Stepa Stepanović folklorom, a Petar Gojković i solisti Svilenog konca sjajnom muzikom. Priznaćete, vrlo retka mogućnost uživanja i u umetnosti i u prijateljima koji se retko sreću. Večera sam jako srećna da vidim mnoge svoje prijatelje koje inače ne možemo da sretnemo svakog dana. I sama priča o umetnosti je nešto što mene zanima i zaista sam srećna da mogu da budem u prvom redu ovde i da to sve propratim i prenesem srpskoj dijaspori u Švajcarskoj kroz naš etar Radio Krug. Volim da kažem da je lako biti Srbin ovde, ali teško u dijaspori. Kad to kažem, mislim da nakon nekih nesrećnih 90. godina uvek imamo potrebu da se pravdamo. Međutim, umetnost je upravo kako da objasnim, umetnosti jeste u stvari pravac kojim može jedna država najbolje da se predstavi i da se pokažu sve moguće vrednosti i moram da priznam, svi mi u svetu jako puno radimo na tom polju, ali s obzirom da je Švajcarska jedna od najmanjih zemalja, ali sa najbrojnijom srpskom dijasporom koja je na nivou jednog vikenda sa 50-60 događaja svih mogućih kulturnih udruženja, ja mislim da sam odgovorila na to pitanje, s obzirom da sam isto književnik i član udruženja srpskih književnika Srbije, kao i član udruženja srpskih pisaca švajcarskih, veoma se mnogo radi. Zaista čuva se ta srpska reč, umetnost, kulturna baština i sve ono što čini našu državu. Jedno od bolnih pitanja svake dijaspore je kako privući mlade. S obzirom da Srpska dopunska škola postoji, neko kaže 50 godina, ja bih rekla da to već postoji 100 godina, imali smo baš prilike da čujemo od našeg magistra Živka Markovića, tu se u stvari vidi da se krenulo na vreme. Tada se gradilo, prenosilo se i nekako moram da kažem da svako naše dete u dijasporu zna ćirilicu, zna svoje korene, zna svoju himnu, bavi se sa toliko stvari iz naše istorije. Srpsko kulturno društvo, recimo u Ciriku, koje postoji 27 godina, pa onda Srpski kulturni savez, koja je krovna organizacija, pa onda Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta. To su sve entuzijasti koji su iz sopstvenog
ubeđenja da treba čuvati, radili taj posao dugi niz godina. Onog momenta kad prestane jezik da živi i uopšte istorija jednog naroda u drugoj zemlji, onda se prestaje sa životom te nacije. Srpska dijaspora u Švajcarskoj je prepoznata od švajcarskih institucija, a da li je prepoznata i u Matici? To je dobro pitanje. Mi se trudimo da te mostove, upravo malo pre smo pričali kolika je težina medija, da toga bude. Vrlo se trudi javni servis, RTS je recimo jedan od najveće podrške, pa se nadam nekako da će Matica imati više sluha, ali do sada ne mogu da kažem drugačije nego da smo ovde uvek dobro dočekani, lepo dočekani. Možda bi trebalo malo više, ali ja nikad ne gubim nadu da će sluh zaživeti. Beogradu su se predstavili pesnici iz 5 evropskih zemalja. Sa druge strane, čim čujete i pred sobom vidite Danku Stojiljković ili Ivanu Jordan, dobro znate da ste u velikom svetu. Sasvim svejedno da li ste u Parizu, Beogradu ili negde u Sloveniji, na primjer. Malo čudno zvuči kad se kaže dijaspora iz Slovenije. Znaš što prvo pomislite kad vam kažem dijaspora? Da mi se to ne dopada. Ne radimo više na bazi nekog prijateljstva i kulture i spajanja ljudi. Evo, ponosim se time da i bez njihove pomoći spajam i dovodim ljude, recimo, sa naše bivše Jugoslavije u Sloveniju i ti naši iz Slovenije dolaze na bivše prostore naše Jugoslavije, Beograd, Čačak, Sombor, Smederevo, bilo gde da su. Koliko su ovakvi projekti bitni? Mislim da su jako bitni. To je naša dedišćina, naše neko poreklo koje mi moramo da čuvamo. Jako sam ponosna i srećna da sam sad ovde i da sam deo te jedne karavana, kako bi rekla, gde spajamo cijeli svet. Igralo se, pevalo, preplitali se šumadijski opanci, francuske cipele, parijski mundiri i srpski jeleci, preplitala se valjevska šljivovica i francuski konjak i bili smo zaista zapad na istoku, a istok na zapadu. Pa neka tako i danas bude. Da li si ti moje svetlo koje tražim, da me vodi kraljica na noć, kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u oka svog. Da li ideja o Mondo kultu zaista donosi tračak svetla na kraju tunela i modus drugačijeg i kvalitetnijeg organizovanja dijaspore? Odgovor tražimo od organizatora manifestacije. Koji su glavni ciljevi ovog projekta? Glavni cilj je da nestanemo, znači da jednostavno kontinuitet bude, kao što u Francuskoj postoji 17 godina jedna velika manifestacija Dani Srbije i srpske kulture, kao što postoje raznorazni, da kažemo, određeni projekti koje druge zemlje to rade. Samo je bitno da postoji kontinuitet. Mi ne smemo da stanemo, mi smo pokrenuli u stvari taj karavan. Taj karavan praktično mora da bude naš i moramo ga odneti gde god da smo, to ponavljam stalno zbog toga što to jeste naše vlasništvo, ničije više. Mi smo kao Savez Srba Francuske pre svega imali godinama podršku od našeg ministarstva za inostrane poslove, to je pre toga ministarstva za dijasporu, sada je to kancelarija za dijasporu i smatramo da je to velika stvar što nas oni podržavaju u ovom projektu iz godine u godinu sve više i više i nadamo se da će shvatiti koliko je bitno da budemo u ovome zajedno. Savez Srba Francuske ima jednu veliku promenu, mi smo mlade ljude doveli, oni su krajnje neiskusni, ali jednostavno s obzirom da nemaju drugu mogućnost nego da uđu zajedno s nama. Mi ćemo im biti savjetnici, mi ćemo im dati tačno cilj do koga moraju da stignu. Mondo kult jednostavno ne treba nikoga da optereti. Svi smo mi Mondo kult. Gde god da se nalazimo u svetu mi možemo angažovati isto mlade ljude, da oni između sebe bukvalno budu umreženi preko Mondo kulta. Mi ćemo im dati bukvalno mogućnost, otvorit ćemo granice, mi ćemo ih preporučiti, onda će isto
povratno zemlja da shvati koliko oni vrede i onda svi zajedno možemo da uradimo. To je zadatak Mondo Kulta i cilj je jasan, ja mislim potpuno. Da li si ti moje svetlo koje traži, da me vodi kad je tamna noć? Kroz ta mesta razna lica gledam prazna, krijem te u gust. Da li ti si taj svetlo koje tražim ja? Nakon svega viđenog na promociji Mondo Kulta, dolazimo do zaključka da je podrška dijaspore zapravo podrška polovini Srbije koja van matice živi. A tek dijaspora u aktivnom kontaktu sa maticom znači celovitu Srbiju i to znatno lepše viđeno u svetu. Osim toga i bolji prijem mladih talenata koji ovamo dolaze, baš kao u dve priče koje slede. Jesen u Parizu polako prolazi. Ono što se ovde nikada ne menja su veliki jesenji likovni saloni. Ove sezone naši umetnici zabeležili su značajan uspeh nastupajući u zdanju Louvre. Slavni salon u karuselu Louvra ovih dana je proslavio svoj 10. rođendan. Nastao 2008. Art Shopping je stasao u referentan parijski likovni salon i bitnu preporuku za najveće parijske galeriste. Galerije od Severne Amerike do Azije ne propuštaju ovu manifestaciju zato što je prodajnog karaktera, ali i zato što je centar novih koncepata u slikarstvu, tako da ih je na ovogodišnjem salonu bilo preko 800. Odličan prijem na salonu imale su dve umetnice iz Srbije. Jedna sa portretima autentičnog odnosa svetla i senke, ženama koje na platno izlaze iz tame sa željom da gledaju. Biti ovde je zaista nešto neverovatno, jer ovde kao u jednoj vavilonskoj kuli gde svi govorimo različitim jezicima, a svi se savršeno razumemo jer komuniciramo putem umetnosti i zaista sam srećna što sam ovde. Moj poslovni i dalje aranžman je u televiziji Vojvodine, dakle radimo jedan lep televizijski posao i najviše u svemu tome mi je pomogla moja umetnička škola jer me naučila da razmišljam, da promišljam, da kreiram i da pričam priču, a u umetnosti to znači ispričati u drugoj dimenziji, ovde znači onako zaći mnogo dalje i onako ući u pore i zaista predstaviti ljude i trenutak onakvi kakvi jesu. Autorku slika specifične i poetične erotike najviše raduje način na koji je parijska publika prihvatila. U pravom smislu publika je ta koja daje pečat slici i koja u stvari doživljava umetničko delo. I mi često kažemo da je umetnost u oku posmatrača. Mišljenje koje je parijska publika dala našim umetnicama vredi i kao pozivnica već nakon ovog art shoppinga, ali i kao pozivnica likovnim umetnicima iz Srbije da svoju umetnost predstave na mestu sa koga se ona najdalje vidi. Zapamtite dobro ovo ime, Slaven Balać. Rođen u Novom Sadu 2003. godine, jedan je od najperspektivnijih mladih klarinetista Evrope. Nosilac 29 prvih nagrada, Grand Prix-a, 2 laureata, 8 drugih i 2/3 nagrade širom kontinenta. Priznanja u Srbiji, Francuskoj, Italiji, Makedoniji, Češkoj, Rusiji, Belorusiji, Rumuniji i Sloveniji. Novosadskog wunderkinda srećemo na jednom od konkursa u Parizu i tamo saznajemo da, osim svetskih, na svakom koncertu ili takmičenju neizostavno izvodi dela domaćih autora. Na pitanje gde bi želeo da ga prošetamo po Parizu, kao valjda i svi njegovi vršnjaci, odlučuje se za Jelisejska polja i izlog Paris Saint-Germain. Slavene, reci mi zapravo kako je krenula tvoja priča sa klarinetom? Kao mali slušao sam oca kako svira, otac mi je specijalista klarineta. Non stop sam ulazio u sobu, interesalo me šta je kao izgled klarineta je savršen, one klapne se sjaje, bilo mi interesantno. I čim sam dunuo prvi ton, to je odmah bila ljubav na prvi pogled i odmah sam zavoleo i od tada do dan danas sviram svaki dan.
Vrlo često gostuješ po raznoraznim međunarodnim takmičenjima. Kakva su ti iskustva? Kada pročitaju jednostavno Slaven Balać, zemlja Srbija, interesuje ih jer znaju da čim sam prevalio toliki put i čim sam došao da nisam džabe došao i automatski misle da imam neku vrednost. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Srbija, inostranstvo ili možda paralelno? Moji planovi su da studiram negde u inostranstvu. Dobio sam poziv iz Kanade sa McGill univerziteta od Alana Deganjea, profesora klarineta, da studiram tamo. Rekao mi je da završim srednju školu i da odem. Ja bih opet probao u Evropi, jer ipak je Evropa stara dama. Tako da ne znam još gde ću tačno, imam još tu kolebam, volio bi da bude Pariz, to bih volio ipak za klarinet. Pariz je najbolji i grad je prelep, ali o tom potom. Prvo da završim srednju školu, još godinu dana, dve, tako da vidjet ćemo, polako. Iako već ekstremno uspešan, Slaven Balać je tek jedan od mnogobrojnih mladih srpskih šampiona koji nam donose priznanja sa matematičkih olimpijada, koncertnih dvorana i sportskih borilišta za najmlađe. U ovoj današnjoj priči, koja je počela sećanjem na događaje od pre jednog veka, postaje sasvim jasno da su najjače oružje Srbije za vreme pred nama upravo ovi mladi ljudi. I da je neophodno zadržati ih u Srbiju onda kada ih karijera bude počela da nosi po svetu. Dobro organizovana dijaspora, usmerena prema vrhunskim vrednostima, najveći je garant da će tako i biti.